najčešće dolazimo ovdje, čisto sam malo ispričan s vama i da imamo pivo posle. Da se sad ne dužim. Htio sam da pričam o domain-drivenu PHP-u i pričat ću o tome, ali kad sam počeo spremam prezentaciju, malo sam shvatio da je to prevelike tema i da nemam ideju kako bih mogao to da obličem u 20 minuta. Tako da nemam ideju u kom će smeru ovo da ode, ali da počnem. U suštini, šta je domain-driven? Hajde da pitam prvo vas. Svi ste vjerojatno čuli za termin domain-driven, ali da li je neko imao iskustva sa tim ili da li je neko malo više proučavao to? Da biste svi došli ovde samo malo da saznate nešto više. Ok, znači imam par vas, ali u suštini svima je ovo novo. U domain-drivenu najveći akcenat se svodi na domen. Sad, šta je zapravo domen? Pored toga što je prvo slovo akronima, kao na primjer u TDD-u i BDD-u, domen, pa svako od vas verovatno radi neke firme, radi nekom projektu koji ima svoj domen. Sad, taj domen može da bude e-commerce, taj domen može da bude accounting, social networking ili tako nešto, ali kad bi neko pričao s vama šta tačno radite, to bi možda bio recimo booking stvari za hotele, za stanove ili social networking za ljubimce, baš neki konkretan domen. Sad, zašto akcenat na domen? Pa, u suštini kao i u svakoj skraćenici, na primjer u TDD-u i BDD-u, nije akcenat toliko baš na domenu. Na primjer u TDD-u nije akcenat toliko na tretiranje, nego na tom instant feedback loopu koji vi dobijate time, a na BDD-u je više akcenat na specifikacijama, odnosno na dobroj komunikaciji sa samim klijentom i sa requirementima više nego na samom behavioru. Tako, u domain-drivenu najveći fokus bi trebalo da bude na rešavanju problema. Sad, šta to znači rešavanje problema? Zato što, generalno, mi kada krenemo da radimo neku aplikaciju, nemamo baš ideju koji problem treba da rešimo. Domain-driven je više zamišljen za velike aplikacije, odnosno za jako kompleksne aplikacije. Ne mora aplikacija da bude velika da bi ona bila kompleksna. I to je onda skup patterna i best practice-a koji su nekako utemeljeni da bi oni pomogli vama da rešite nekako taj problem. Čak i ovaj naslov je zapravo podnaslov od knjige o domain-drivenu, koji baš objašnjava o tome da je fokus na rešavanju kompleksnosti u srcu softvera. A po srcu softvera baš misli na domen, odnosno baš misli na ono što je srce vaše poslovne logike. Ali kada uzmem neki primjer, odnosno kako... Ajde da uzmem neki primjer. Da napravimo neku aplikaciju. U suštini, kad nisam radio kao freelancer, radio sam za dosta manjih firma. Sad u manjim firmama proces rađenja novog projekta je da vi izaberete framework, da vi izaberete framework. I onda kad ste već izabrali framework, kako vi planirate da rešite probleme, tako što hajde da pravimo bazu. Hajde da pravimo šema baze. To je sada generalno, nije toliko loš pristup, čak sam ja to radio, ali ako hoćete kompletnu aplikaciju, ne možete baš tako da pristupite. I onda, sad ima dosta paketa preko packagista koji napravi neki scaffolding, i onda taj scaffolding napravi CRUD kontrolere, i onda na kraju vi pokušavate da celu tu infrastrukturu upotrebite nekako da rešite problem, da rešite pravi problem poslovnog domena. I u suštini to je standardna MVC. Sad, MVC još nije loš. MVC je zapravo jako dobar i može da reši baš dosta problema, ali on nije toliko intuitivan u tome gde smestiti samo poslovno domena. Jer ima dosta stvari koje ne pripadaju baš u model review i kontroler i onda gde ćemo da ih stavimo, pa ajde, ili model review, kontroler review. I onda kad ne znamo da dobijemo još neke zahtjeve od klijenta koje ne znamo kako da stvarimo, onda ubacimo još malo model review kontroler i onda dobijemo ovo, onda te granice zapravo nisu toliko jasne. I onda kad će se sve iskrepeće, onda taj sam software nije toliko jasan, ali vam je to sve dovoljno jasno, zato što ste, verujem da ste malo naprednije čim dolazite ovdje, odnosno kao što ne pričaš to, mi znamo da koristimo servis. Ali čak i servisi mogu da naprave svojevrstan haos, jer ni oni nisu toliko definisani, odnosno gde staviti u koji servis, kako staviti gde, znači baš to može da napravi dodatno kompleksnost. I
I sada, u suštini, ja kad sam proučavao domain driven, prva stvar koja je meni bila tu zanimljiva je termin bound context. Sada, šta je to bound context? U suštini, kada u ovakvoj aplikaciji koju smo prikazivali malo pre, sve je jedan domen. I to je generalno jako lošo, da sve ima istu težinu, sve ima isti prioritet u aplikaciji. I generalno, to je jako teško izbići ako nemate dovoljno iskustva u samom domenu, odnosno u samom e-commerce, odnosno u samoj branši za koju pravite aplikaciju. Sada u knjizi, odnosno cijela metodologija domain drivena, se između ostalog svodi i na pravljanje bound konteksta. Bound kontekst je u suštini kontekstualna celina koja je jasno ograničena i jasno odvojena, da bi mogla u suštini da funkcioniše kao jedinstvena celina i da samo komunicira sa ostalim celinama preko nekih portova LDT-a. I sada, kada uzmemo neku, ne znam, primjer neke aplikacije da vidimo na što se tačno misli. U nekoj normalnoj aplikaciji mi imamo, na primjer, client management, odnosno user management, imamo scheduling system, na primjer, imamo payment system, imamo resource management koji jednostavno se ne odnosi toliko na sam domen aplikacije, odnosno na sam poslovni domen, nego se više svodi na neke sekundarne stvari koje kasnije mogu i da outsourcuje sam biznis. Ovaj primer, ja to da nisam napisao, ali ovaj primer je recimo neka veterinarska klinika. Znači vi u toj klinici imate klijente, imate scheduling sistem koji je u suštini zapravo najkompleksniji na aplikaciji, ako neko radi na tome to je pakao. A payment system i resource management generalno su postali već i generički subdomeni. Sad šta je subdomen? U suštini, subdomen je jako slično kao bounded context, ali bounded context je više rešenje za sam domen. Znači, subdomen je problem koji mi treba da rešimo. Znači, mi moramo da naplaćamo našim korisnicima. Da bi naplatili naše korisnice, moramo da pravimo payment system. Sada postoje neke stvari koje, naravno, ne moraju biti toliko razdvojene. Taj termin se zove shared kernel. Sada, šta to? U samom patternu, počet kernel se misli na zajedničke biblioteke koje koristi cijela aplikacija, ali kod nas se najčešće misli na zapravo framework. Odnosno, pošto framework reguliše autentifikaciju, framework reguliše dosta stvari koje se prožimaju kroz cijel sistem i koje nemaju toliko vezano za to. Sada, zašto je nam jako teško da razdvojimo ove stvari? Zašto mi jednostavno dok planiramo aplikaciju ne možemo odmah da počnemo ovako? Zato što nam fali ova osoba. Domain expert je po meni osoba koja je najviše zapostavljena na tim svim malim projektima i na početcima projekta. Uglavnom ljudi ni ne znaju ko je to, uglavnom ljudi smatraju domain experta ili klijenta, ili menadžera, ili zapravo dizajnera, ili čak lead programera. Što je potpuno pogrešno. Domain expert je neko ko mora da ima baš određeno znanje o samoj aplikaciji, odnosno o samom domenu. I on mora da bude zadužen za to da nam kaže koji problem mi rešavamo. Ovo je pitanje koje vi treba najviše da postavite domain experta. Sad, zašto baš to pitanje i zašto baš pitanje zašto? Zato što nama nije bitno da nam on kaže mora user da se registruje, nama je bitno zašto mora user da se registruje, zašto mora da se appointuje neki task, zašto moramo da naplatimo tom klijentu, zašto mi moramo da deliveramo proizvod baš na ovaj način i koje su posledice toga. Jer mi kada to razumemo, mi ćemo onda znati da smislimo rešenje za to, a najčešće se dešava da mi od klijenta, odnosno od takozvanog domain experta, dobijamo predloge rešenja. I onda po tim predlozima rešenja, mi to malo zapostavimo, napravimo, kao što sam rekao, krut, pokušavamo da ubacimo sve u to i jako je teško da na kraju napravimo naše škole. Sada, uz priču sa domain expertom, bitno je da smo svi na istoj strani. Sad, šta to znači? To znači da imamo jedinstveni jezik koji mi komuniciramo. Znači da termini koji se koriste, na primjer, ima dosta domena koji su baš usko vezane za stručnu terminologiju koje nas ne treba da znamo kao programere. I dosta je bitno da ta stručna terminologija
bude jasna i nama i njima dok komuniciramo, odnosno dok pričamo o sledećim taskovima i dok generalno pričamo o domenu. Sada, da uzmemo primjer za veterinarsku kliniku opet, kako bi mi nazvali životinje? Da li bi nazvali to ljubimac, da li bi nazvali sama životinja, ili bi pitali njih, odnosno nekog veterinara, kao kako vi to zovete u vašem sistemu? I onda vam kaže neki zove pacijenti. I onda kad sam prvi put čuo pojavi pacijenta na zove čoveka koji ima to životinje. I onda kao ne, to je zapravo klijent. I onda, isto tako, bi napravio klasu veterinar, ali ne, oni to zapravo zovu doktor, što veterinar kod njih ne znači ništa posebno. I onda oni dosta počeli da pričaju o rutinskim check-upovima, operacijama i takvim nekim stvarima i onda moramo mi malo da uđemo tu i da im pomognemo kako da se definiše taj jezik i mi to možemo zovemo appointment. Pošto jednostavno već imamo u glavi da je to neki standardni scheduling sistem, tako da to može da bude appointment. Sada, ovo sve što smo mislili da nemojmo, to su zapravo entiteti. Sada, šta je entitet? U suštini, entitet je najobičnija klasa koja ima identitet. Sad šta to znači zapravo? Entitet može da bude taj customer, na primer, i on jednostavno nije isti kao neki drugi customer koji će nam doći sutra, iako oni možda imaju isto ime, isto im se zove ljubimac, isto godina, isto sve, znači entitet je zapravo jako prosta paradigma i to je klasa koja se identifikuje, odnosno entitet se uvek razlikuje po nekom ID-u. Sada, najčešće kada mi napravimo aplikaciju i razdvojimo tako po glavnim kontekstima, mislimo da je taj customer isti entitet u svakom kontekstu. I to je ono što najčešće nije tačno, u kompleksnim aplikacijama može čak da stvori problem, zato što, na primjer, u klijent managementu nas zanima samo kako ćemo da napravimo tog customera, kako ćemo da editujemo informacije o tom customeru, kako ćemo da kako jednostavno menadžujemo samo customera. To u scheduling sistemu nas samo zanima njihov identitet, da mi možemo da appointujemo neki sastanak. A u paymentu nas apsolutno ne zanimaju neke informacije koje smo mi uneli u client managementu, nas zanima da li on ima validnu kreditnu karticu, da li ima validan sistem plaćanja i da li mi njemu možemo da naplatimo. A u resource managementu, koji je zapravo interni za celu aplikaciju, koji se svodi na... Ovo je slide koji treba da pokažem. Koji se zapravo svodi na prikupljanje medicinske opreme i takvim stvarima, tu nas uopšte ne zanima klijent. Tako da, klijent kao entitet ima baš drugačiji kontekst u drugom delu aplikacije, u drugom modulu aplikacije. Sada, jedan novi termin koji je domain driven, poznati, koji se često koristi i van domain drivena, je value object. Sad, zašto je? U suštini, zašto je value object toliko bitan i šta je on zapravo? Po čemu se on razlikuje od identiteta? Value object zapravo nema identitet. Znači, value object jednostavno se definiše po svoje vrednosti, a ne po svom ID-u, zato se zove u suštini value. I najpoznatiji primer value objecta je zapravo money. Sad, zašto money? Zašto su ga dosta ljudi prepisivali? Zato što je jako lako objasniti kroz novac kako se koristi value object. Znači, value object je isto, kao što smo rekli, najbitnija klasa, koja se inicira kroz konstruktor i koja ima i u ovom slučaju valutu. Sada, zašto je to isto toliko bitno? Zato što možemo, na primer, u konstruktoru da proverimo da li je valuta validna. Možemo u konstruktoru da proverimo da li je taj novac, da li je taj integer koji smo je prosledili zapravo validan integer, da li nije u minusu. Znači može u suštini da se koristi za tu neku validaciju. Sad, zašto je to bitno? Zato što onda u vašem poslovnom domenu vi ste odvojili taj deo validacije koji je vam bitan od same prezentativne logike, gde najčešće validirate stvari zbog klijenta. Isto najbitnija stvar, odnosno jedna od najbitnijih stvari kod value objecta, je da su oni immutabilni. Sad što to znači? Kad god mi hoćemo da promenimo vrednost value objecta, mi moramo da pošaljemo novu instancu. Tako da, ako mi hoćemo, na primjer, da od $5 napravimo $10, mi
zapravo pošaljemo novi iznos od $10, odnosno u ovom primjeru, možete da dodate $5 na primjer, on će to da sabere i on će da pošalje novu instanciju. Sada, meni je to bilo malo teško da skapiram zašto se to baš dešava i onda sam u suštini to skapirao baš kroz novac. Znači, vi kada imate novčanicu od $5, vi ne možete njoj da povećate vrednost. Vi možete da dodate još jednu novčanicu, da onda imate 2 od 5, ili možete da zamenite tu jednu za 1 od 10. To je bukvalno princip imotabilnosti i na naš šel. Ali, kako mi da primenimo, pošto Money jeste primenjiv svuda i svako ko radi sa nekim payment sistemom može da primenimo Value Object, ali kako mi u našem scheduling sistemu da primenimo Value Object? U suštini možemo da koristimo date range. I date range je isto value objekat koji prihvata start i end date, gde možemo da uradimo neku validaciju, na primjer, da li je end date stvarno posle start date. Ili da dodamo još neku metodu da proverimo da li se ti appointmenti preklapaju, pošto to je opet, može da bude odgovornost appointmenta, a može da bude odgovornost i samog date range-a, pošto u suštini mi gledamo da li se taj date preklapa, a ne da li se appointment preklapa. I sada, nisam znao da ću ovoliko brzo to ispričam, ali dalje bi appointment trebalo da se pravi kroz novi termin, a to su factory. Sad, factory su generalno nisu domain-driven pattern toliko, to su generalno... Da, sad to je bolje, ovo su factory. Factory nisu toliko... Stav, samo da se razretam, mislim ćemo ti da se razretam. I oni nisu toliko domain-driven pattern, oni su više, da kažem, univerzalni pattern koji je definisao Gangnam Floor. Ali čemu zapravo factory služi? Pa kad radimo s entitetima, u suštini mi kreiramo to neku instancu objekta. I najčešće kreiramo kroz constructor, ali u nekim slučajevima jako je teško da sve strpamo u konstruktor i u nekim slučajevima je potrebno više logike kada se kreira neka instanca. Na primjer, kada kreiramo customera u kontekstu paymenta, mi kada kreiramo to, moramo da proverimo da li taj customer sadrži sve informacije da bi mi mogli da unesemo payment informacije potrebne za payment. I zato je u suštini korisna factory. A repository, koji je isto pattern, za razliku, koji je pattern koji nije toliko domain-driven related, on, pored toga što služi da odvoji persistence logiku od domain logike, služi i da zapravo čuva sve to u neki persistence layer koji imate. Najčešće mi persistence layer koristimo MySQL bazu ili NoSQL bazu, ali repository kao pattern u suštini mogu da sadrže i neku, da kažemo, logiku koja je opet nama potrebna, zato što mi kada povlačimo nešto iz baze možemo da povučemo samo stvari koje odgovaraju našim kriterijima. Tako da, mi kada pravimo appointment, instanciramo ga factoryom, sačuvamo ga repositorijom, ali kako zapravo to sve, odnosno ko sve to radi? Znači, ne može factory sam sebe da instancira i repository sam sebe da sačuva. Znači, to mi služi zapravo domain service. I sada, malo se vratimo na početak da je to kao verovatno onaj service layer koji niko ne zna gde će staviti crpa stvari. Ali domain servisi su baš ono što samo ime kaže. Oni baš su vezani direktno za domen i oni se razlikuju od normalnih servisa koji, na primjer, sadrže neku persistence logiku ili presentation logiku u tome da treba da sadrže samo poslovnu logiku. A poslovna logika može da bude, na primjer, da ne možete da napravite appointment ako samo preklapa, da smo videli da value object reguliše, i ako, na primjer, je vikend. Ili ako, na primjer, vreme nije između 8 ujutru i 8 uveče kada je radno vreme trening. Ili ako je neki praznik. Znači, u suštini, sva ta poslovna logika bi trebalo tu poslovnu logiku bi trebalo da reguliše neki servis, odnosno baš domain servis. Jer onda je mnogo lakše napišete unit test za to i da totalno odvojite sve od same aplikacije, od samog frameworka. I sada, ono čega ste se plašili, da, zapravo ovo je bio motivational talk i neće biti toliko tehničkih stvari uvezano za DDD. Zašto? Zato što DDD generalno je previše nekako široka tema.
Ovo je jedan od crteža koji uglavnom objašnjavaju sve termine koje DDD sadrži. Ali šta onda nama to znači? Kako mi onda da počnemo da primenjujemo DDD u našoj aplikaciji? Pa, za početak, prvo treba da identifikujete da li radite na dovoljno kompleksne aplikacije, odnosno da li imate dovoljno kompleksan domen. Kako vi to možete identifikovati? Pa, baš tako što više koda pišete, sve vam je teže da maintainate taj kod, čak i ako znate dovoljno multilayer arhitekturu, opet ne znate gde šta pripada. I generalno bitno je da počnete da se igrate. Sada da bi počeli da se igrate, opet treba vam neko predznanje. Znači, domain driven nije baš toliko lak koncept da se nauči kao neki od patterna. On sam kao koncept ima dosta filozofije. Sad ova plava knjiga je prilično filozofska. Ova crvena je dosta konkretna, da tako kažem, ali opet tu konkretnost iz nje ne možete toliko dobijete ako nemate opet neki domen, odnosno neku aplikaciju gdje možete da primenite. Sada, ako ste u poslu dovoljno dugo, ja verujem da ćete naći neki... da primenite bar deo toga i ako vam postane zanimljivo, opet možete nastaviti da se igrate, ali ovo je kao trebalo da bude vezano u suštini i za PHP. Sada skoro se pojavila knjiga koja baš govori o domain drivenu PHP. Problem kod nje je što vidi se da je napisana pod uticajem ove dve knjige, da pokušava da provuče sve te principe, dosta se oslanja na Doctrine, zato što je jedini datamaper koji dalje u PHP-u, ali mislim da je vredna čitanja i mislim da posle toga ćete imati dovoljno primjera u glavi da možete da primenite to i u vašem projektu. Sada, kad sam rekao pod igranje, mislio sam da se bukvalno igrate zato što stvarno dosta stvari iz domain drivena sam ja lično koristio i nisam koristio baš način koji su oni rekli. I ispali su mi dosta bolji nego što sam zapravo i očekivao. A sada, koji još benefit donosi proučavanje domain drivena? Pa, baš ova priča sa početka. Baš priča da je fokus na domen zapravo mnogo bitniji od implementation logike. Znači, mi se previše zamoramo time kako da napravimo što bolji API, kako da to iz API-a realizujemo posle na web aplikaciju, kako da posle sve to ubacimo u neki caching layer, a mi smo posvetili dovoljno važnje da se zapitamo da li smo zapravo rešili problem. I u suštini, ako vi kao PHP developer uzmete proučavate domain driven, postoji šansa da možete da postanete malo više od PHP developera, odnosno da naterate sebe da razmišljate u malo širem pogledu nego što inače ste navikli da radite u emisiji. Sada, sve ovo sam ja radio, sve ove greške sam ja pravio, ja ništa ne pričam na pamet, uglavnom pričam iz iskustva. I ja sam bio jako loš programer i dalje smatram da sam loš programer u nekih stvari, ali proučavajući domain driven mislim da ću postati u nekom trenutku bolje, tako da bih se ja preporučio i to. Hvala Aleksandre. Jel ima možda neko pitanje za Aleksandra? Boško? Kad kreiraš entitete kroz Factory, da li imaš ID odmah ili nemaš? U praksi kako radiš? Da li koristiš neki UID? U praksi ne. Zato što koristim Laravel i zato što koristim neku hibridnu verziju domain drivena kroz Active Record, ali da, u entuzijastičkim projektima sam koristio generisanje ID-a preko UID-a. U suštini, to je zapravo pravi domain driven pristup, zato što u toj logici onda imate dosta servisa koji su povezani međusobno. Ako su oni međusobno povezani, znači da mora da se prosledi neki identitet, naročito zbog entiteta. Da bi oni bili dobro povezani, da ne bi uvlačili persistence layer još uvek, dok cijela logika nije gotova, mnogo je korisno da pri kreiranju imamo UID. I u suštini to radi jako dobro. Tako da dosta stvari, na primjer kad se radi neki event sourcing ili generalno dispečovanje eventa kroz cijelu aplikaciju, ako za entitete koji su tek stvoreni, dosta olakšava stvari. Još neko pitanje? Ok, bit će prilike kad završimo sa predavanjima na druženju da pitate Aleksandra sve što vas zanima. Aleksandra, hvala još jednom.